Khur ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kekenhu nyelekai jangka Mawlai Sports Club kelayo Khur yang song pisah ke balai lak tengka hadin berkelayo ra yang enam Lahduh hak lempung nyelekai OC Blue Shillong Premier League arjar arpue arpuar hak bakut jangka jinga kun jangka nega ayam kini ke lempung nyelekai kalapoi syak bakut da ke jinga kun hapren ke Mawlai ke bala peliam no da arlei we gol persya ke langsning hak ni ke sengi Menteri Ketenaga Sports and Youth Affairs ba Bante Dorling do ubalong kum kongsan ulah sami ke kusnam ke Mawlai ke balang ke kenhun Lahduh haringkat ke jing sakhilang jong Piyush de bad ulaksya jet bora ki balong kinong mikmat na ke OC Blue ke babai pisah na ke bentak ni ke lempung yakun Presiden ke Shillong Sports Association uba Eugene Sonling do bad ki kinong yalam jong ke SSA
to declare the Shillong Premier League 2022 is closed. Thank you very much. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions.
celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.